svima, što se tiče današnjeg videa imamo dve teme. Dakle, prvi je obećani video recenzija novih proizvoda, dakle uskoro možete da očekujete i drugu turu, pošto sam naručila neke proizvode sa Lilijevog sajta, dakle snimala sam i taj video, ostavit ću vam link ispod videa. Ja se samo izvinjavam da vas namestim bolje, imam novo osvjetljenje, tako da mi još uvijek malo čudno, ne zamerite mi pošto se još navikavam. Dakle, druga tema videa će biti ono što ste mi tražili da pričam o svom smjeru u školi. Dakle, ko ne zna, ja idem u ekonomsku školu, dakle smjer je opšti. Tako da su me dve devojke pitale da li mogu da pričam nešto o tom smjeru i na kraju videa ću vam to ispričati. A sada možemo da krenemo sa recenzijom novih proizvoda. Prvo imamo dva Niveina proizvoda, ali ja sam ih koristila u kombinaciji. Dakle, to je Nivein šampon Hair Milk. Dakle, izgleda ovako. Ja se nadam da vidite, pošto kažem još uvijek se navikavam na osvjetljenje. I drugi je, znači, iz iste kolekcije balzam. Ja sam vidjela da su sada ovi šamponi, dakle da ih dobijete zajedno, balzam i šampon za tipa 300 i nešto dinara, nisam sigurna, što mislim da je super povoljno, tako da pogledajte na njihovom sajtu. Dakle, što se tiče šampona, to je, mogu slobodno da kažem, jedan od boljih šampona koji sam probala. Onako ima onaj klasičan Nivea miris, to mogu da kažem. Jako je onako, nije previše ni gusta, nije previše redak. Jako mi lepo opere kosu, dakle teme mi očisti, a krajevi su mi jako meki od njega, što i tražim od šampona. Mada, pošto je meni tebe malo masnije, ne mogu baš da ga koristim kontinuirano, dakle samo njega da koristim zaredom, nego moram da mešam sa nekim drugim šamponom, dakle jedno pranje da perem sa ovima, drugo pranje sa nekim drugim šamponom i tako u nedogled. Zato što ume malo da mi izmasti teme, ali za ljude koji imaju potpuno suvu kosu sa suvim temenom, onako pogotovo za farbanu, bit će fantastičan, tako da ga ja kombinujem sa nekim drugim šamponima i onda mi je super, ali ljudima koji imaju suvu kosu bih preporučila, ovde i piše da je za suvu i oštećenu kosu, tako da mislim da će biti super. Što se tiče balzama, ja bolji balzam u životu nisam probala, dakle on je baš guste teksture. Dakle, ovo je kao 2 u 1 i balzam i regenerator, da nisam vam rekla, šampon ima 250 ml, a regenerator ima 200 ml. Jako onako su krajevi mekani, toliko se lepo raščešljavaju i meni od ovog balzama posle pranja miriše cijelo kupatilo, a o kosi da ne govorim, znači to toliko fenomenalno miriše da ja to vama ne mogu da opišem, tako da također ko ima problem sa suvim krajevima neka proba ovo, jer ja posle ovog balzama nemam potrebe da koristim niti neku prskalicu, niti bilo koje kapi za kosu, dakle ovo mi je dovoljno, tako da ja bih preporučila. Sad imamo 3 L'Orealova proizvoda koje ste mogli da vidite u mom Njuinu, dakle dobila sam ova 3 proizvoda u nagrađivanju, ostavit ću vam i link gde sam pokazivala te proizvode. Dakle, prvo imamo ovu L'Orealovu paletu karmina iz kolekcije Extravaganza. Dakle, samo sada da izvadim i četkicu. Dakle, četkica izgleda ovako. Ja sam sa njom i nanosila ove karmine koje ćete vidjeti, stvarno je četkica jako fenomenalna i sa ovom četkicom možete fantastično da precrtate usta, što sam ja i radila. Dakle, imate ove boje, krenut ću od ove prve odozdo. Dakle, imamo zlatnu koja je fantastična da ide preko nekih karmina, pogotovo preko crvenog, kako sam ga i ja kombinovala. Onda imamo naranđasti koji mi se baš nešto i ne dopada jer prosto ta boja mi ne stoji. Imamo klasičnu crvenu, ciklama nijansu koju jedinu nisam probala, ovu neku ljubičastu sa šljokicama koju također nisam probala i ovu posljednju koju sam probala i koja je fantastična, neka brown ljubičasta. Slike sa ovom crvenom nijansom koju vidite ste mogli da vidite na mom Instagram profilu, dakle ukoliko me ne pratite, zapratite me, zovem se joja.99, a verovatno ću vam staviti i na početku videa možda, ili sliku negde sa strane, vidjet ću, ali pratite me na Instagramu da biste mogli da vidite bolje slike. I također sam islikala i ovaj karmin, imam jedan selfie sa također ovim karminom, stvarno mi se jako dopadaju, tekstura je fantastična.
Međutim, nemojte da očekujete od ovih karmina da će sada biti nešto fantastično dugotrajno ili tako nešto. Dakle, ne razlivaju se ništa, jako su kremaste strukture, jako su pigmentovani. Pogotovo najviše mi se po teksturi dopada ovaj crveni, ja inače ne nosim ovakve boje, ali za slikanja su mi fantastične i svima bih preporučila ove karmine. Dakle, kao što rekoh, nisu nešto dugotrajni, ali ukoliko znate da nećete da jedete nešto slobodno, dakle ove karmine, ali pakovanje je dosta praktično i tanko, tako da možete da ga strpate u torbicu sa sve ovom četkicom, dakle jako je praktično. Onda imamo ovaj L'Orealov highlighter koji će se, mislim, na mom osvetljenju sada vidjeti fantastično. Moći ćete da vidite kako se sija, bar se ja nadam. Dakle, podsjeća pakovanje na one Color Pop, to sam već i rekla. Ja ne znam da li vidite, ima puterastu strukturu, dakle pravi puter. Sad ne znam da li ćete vi to moći da vidite kako se on sija. Ja se nadam da vi možete nešto da vidite. Fantastično izgleda na licu, samo nemojte da se zeznete da setujete taj deo gdje ćete stavljati, jer ipak je kremasti proizvod i neće moći da se zalepi ukoliko ste setovali prosto puderom u kamenu, to je logično. Odličan je i kao senka, fantastično se blenda, dakle imam sve reči hvale za ovaj proizvod. I imamo ovaj L'Orealov Superliner. Ja sam već rekla u nekim od videa da ja eyeliner ne koristim, ali ponekad za slikanje ili tako nešto izvučem tanku liniju uz trepavice. Iako ne znam da izvučem eyeliner, četkica mu je tanka i jako precizna, tako da može vrlo lako da se izvuče. Ovo je dakle crni eyeliner sa šljokicama i u nijansi je Black Gold. Dakle, jako je crn, kao što možete da vidite, i te zlatne šljokice ne otpadaju, dakle ostaju na mestu, neće vam se razliti nigde po licu. Stvarno fantastičan eyeliner. Nisam ga baš nosila nešto dugo da sada mogu da vam kažem kakva mu je dugotrajnost, ali pogotovo ga preporučujem početnicima jer, kao što sam rekla, vrlo lako možete da izvučete liniju. I to je to što se tiče recenzije novih proizvoda. Ja se nadam da su vam se ovi proizvodi dopali. Ukoliko posjedujete nešto od ovoga, vi mi pišite u komentarima kakvi su prosto vaši utisci, da bih čula i nečije drugo mišljenje. I da, nisam vam se izvinila na ovim mojim užasnim šiškama, morat ću da odem do frizera da mi ih skrati, nisam mogla jer je napolju katastrofalno hladno. Sada da nastavimo priču o mom smjeru. Dakle, rekla sam u koju školu idem i to sve. Što se tiče te škole, naravno svaka srednja škola je teška i u svakoj srednjoj školi mora prosto da se uči. U prvoj godini ove škole, dakle, upoznajete se sa nekim ekonomskim pojmovima da biste kasnije mogli da savladate lakše gradivo. Što se tiče predmeta, naravno, imate engleski, srpski i matematiku, dakle to su 3 osnovna predmeta. Matematika u toj školi jeste malo teža, ali nije toliko teška za savladavanje, dakle možete, ukoliko i niste neki matematičar, da naučite za dvojku, uopšte nije nikakav problem. Sada što se tiče stručnih predmeta, računovodstvo, imate sve 4 godine, dakle tu u prvoj godini učite knjiženje. Dakle, klasično knjiženje na karticama, dakle knjiženje, ne znam kako bih se vam sad objasnila, prosto vidjet ćete ko će da upiše ovu školu, vidjet ćete prosto te knjiženje. To je prosto evidentiranje finansijskog stanja jednog preduzeća ili firme, kako god da to nazovem, i to rade knjigovođe, naravno. U drugoj godini računovodstvo već radite onako malo opširnije i teže. U trećoj godini takođe, za četvrtu ne znam jer sam ja tek 3. godina. Onda u sve 4 godine takođe imate i osnove ekonomije, dakle tu učite uglavnom o privredi. U prvoj godini ćete učiti šta je privredno društvo, to jest preduzeće i kakva privredno društva sve postoje, ali uglavnom o tako tim nekim opštim stvarima i opštoj kulturi. Onda sve 4 godine takođe imate i poslovnu ekonomiju, dakle to učite uglavnom u prvoj godini šta je preduzeće i kako ono posluje. U drugoj godini učite uglavnom o svim službama u preduzeću, dakle o skladištu, o transportnoj službi i tako tim nekim službama, o finansijskoj, dakle koje postoje u preduzeću. A u trećoj godini sada, dakle, učite takođe neku opštu kulturu i prosto povezujete sve što ste učili
prve 2 godine. Za četvrtu, kao što rekoh, ne znam. U prvoj godini, što se tiče ovih sporednih predmeta, imate istoriju, nju imate u prvoj i drugoj godini, ona je onako baš opširna, ima onako dosta nepotrebnih stvari, ali savlada se i to nekako. Imate i ekologiju, što se meni takođe ne dopada, ja prezirem te ostale sporedne predmete, zato što ih prosto ne volim. To vam je slično kao i biologija, samo učite te neke organizme i tako neke stvarčice. Nisam baš nešto učila specijalno ekologiju i istoriju da bih vam sad to nešto opširnije kazala. Onda u drugoj godini, šta imate? Onda vam se, kada pređete u drugu godinu, odbacuju ta 2 predmeta, dakle, to jest istorija ostaje, a odbacuje vam se ekologija. Ja se pravo da vam kažem, ne sjećam ni šta sam imala od tih sporednih predmeta. Da, imala sam u prvoj godini i hemiju, koja onako nije nešto spektakularno teška, može ono lako da se savlada i to vam se odbaca, dakle ukida vam se i onda u drugoj godini dobijate umjesto toga geografiju. I ne znam šta je. Što se tiče tih sporednih predmeta, imate ih samo u prvoj i drugoj godini, u trećoj i četvrtoj, dakle, samo stručni predmeti su u pitanju, naravno sa srpskim, engleskim i matematikom. U drugoj godini od stručnih predmeta, ne mogu tačno sada da se setim šta još imate od predmeta, na primjer sada u trećoj godini. Imam monetarnu ekonomiju, dakle ona je onako malo teža, sad zavisi kako će profesor to da vam prenese. Dakle, tu učite kako posluje jedna banka i o cijelom tom nekom bankarskom sistemu, tako da ima dosta tih bankarskih izraza. Ukoliko vam se potrefi neki dobar profesor da vam objasni sve te neke izraze, vrlo ćete lako da savladate, uopšte nije problem. Onda ne znam šta još imamo od predmeta. Računovodstvo, poslovna ekonomija, osnovi ekonomije. Da, u trećoj godini takođe dobijate i sociologiju, dakle tu učite o društvu, kako se društvo razvija i sve tako neke stvari. Malo je suvoparan predmet, ali može lako da se nauči, bar ga ja učim bez problema. Takođe u trećoj godini imate pravo, dakle učite o pravima građana i tako tim nekim stvarima, da ne dužim sada o tome. I meni se treća godina je nekako najteža po gradivu, dakle, jer su sve stručni predmeti, a opet nekako je meni najlakše, ja prosto volim tu školu, volim to da učim i nije mi nikakav problem, tako da sam jedva čekala da se odbace svi sporedni predmeti i da dođu ovi stručni, tako da je meni iskreno najlakše. Jeste da ima dosta da se uči, ali ko to voli, njemu će biti dosta lakše. Da, u prvoj godini imate informatiku, radite u Wordu, dakle klasično u Wordu. I da, u prvoj godini imate, u prvoj i drugoj, predmet koji se zove korespondencija. Tu učite da kucate, dakle slepo kucanje, 4 prsta su vam na tastaturi, gledate u knjigu i u ekran, nikako u tastaturu i kucate na slepo. To se čini kao da je teško, međutim ja sam bez problema to savladala, bar sada vrlo solidno kucam. Takođe to radite i u drugoj godini, u prvoj godini takođe učite kako se kucaju poslovna pisma, a u drugoj godini sve to utvrđujete i učite nešto malo opširnije. Informatiku preskačete u drugoj godini, dakle nemate je, pa u trećoj godini dobijate opet informatiku i to radite funkcije u Excelu. To je malo teže da se nauči, dakle jesu malo komplikovanije, ali savlada se nekako, dakle nije sada nešto preteško da baš ne možete da savladate. U četvrtoj godini znam da se dobija marketing, to verovatno se uči kako mogu da se eksponiraju proizvodi, da se više kupuju, bar pretpostavljam da je to. Nisam sigurna. U trećoj godini takođe imate i statistiku, te to uglavnom radite zadatke i one statističke proračune, dakle crtate grafike, dijagrame. Meni to uopšte nije teško, ja imam 5 iz tog predmeta, meni je jako jednostavno, tako da nije teško, nema mnogo matematike u toj cijeloj školi, dakle samo matematika kao matematika u tom predmetu i malo računovodstvo, da znate normalno da množite, da delite i tako te neke osnovne operacije.
i da znate da izračunate procenat, to ćete već učiti. Izvinjavam se ukoliko čujete neke glasove, moja baka je prehlađena pa kašlje, ja se izvinjavam. Dakle, to je to nešto što se tiče oko tog smjera. Ukoliko sam nešto ispustila da vam kažem, vi me slobodno pitajte u komentarima, rado ću vam odgovoriti, prosto ne mogu sad svega da se setim odjednom da kažem, tako da me slobodno pitajte u komentarima, odgovorit ću vam na sva pitanja, tako da pratite me na društvenim mrežama, ukoliko volite da me gledate, prijavite se na moj kanal na crveno dugme subscribe, tako da se mi vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!